Wamutsiba Samkelo Sipho. Oh mara ubani lo mbulele wena? Akekho umuntu engambulala. Akekho umuntu ombulele. Nge-16 akekho. Udelela idlozi lami. Ngiyabuza udelela idlozi lami nawe. Yenziwe uwangithi. Angiyenzanga lento. Yenziwe ubani? Angiyenzanga lento. Okay. Yenzeni mkhulu? Elami lenkombe la ekhaya lithi into ingcolele iqalela labafana bala ekhaya. Ya, mukeneng. Mr. Chance, mukeneng osini. Hello bona limarugo. O ikenze o le pantsula le bolayang wena. Okay. Ngisipulaile manga. So okay ngwana mama wena le disguy ko guys Samkelo. Asikho la. Ya. Mama emanyani. Lana abantu bahlezi balahlela ngeke simgqibelele akusikho la sama. Kuphi nimbekephi? Hello guys, we ke a tshepa gore le sharp today re mona ka taba ke na le lava sikumkani la mo bona ke sorry. So guys today ke tlile mona o tlo promote movie ena e bitswang ka Who's Wrong. Lovers mfana. Ke kopa o jwetse fela di viewers tsa Jozi Bioscope ska hore hantlantle o etsalang ko Who's Wrong. We ke re batla o understand re le wena go bapala character thing mo etsalang. Yeah, mfana, it's a very interesting story. Yeah. I must say kokuqala. Mfana, yazi it's a lot that's going on. Yakubona when you find yourself in a situation whereby you don't know what to do. Yeah. So in the end zakalayo lapho mfonini there's this guy by the name of Sbu yabo. Yes, usifumana nje i-situation ibad endlini and then ufuna imali. He just doesn't know what to do and then falls in love with this, not really falls in love but a charm ngomnye umama omdala. Yabo lo mama ngoba unemali and everything and iboss yakhe at the same time etha mfana ngizogaya imali wena ngicela ulale nami because naye iboss iyo etshela umfana uthi asilale and because iboss yona nendoda yakhe they can't have kids. Uyayiqonda untanga yena he doesn't have money to support his kids. He can have kids yena. Yabo so ucela untanga ukuthi ngicela ukulala nawe ukuthi ngize ngikhrafa ukuze uyayibona and untanga naye which means une family yakhe on the other side no mama naye une family yakhe on the other side but they both struggling yabo ukuthi bafuna into ezobayenza bebe right elifeini. So kumkani ke utlwa movie e Who's Wrong and akere ke athula ke sheba wa re jwetsa kune boss lana ilala ne employee yakhona ngaphi employee nayo family. So when accordingly to you wena kahle scheme Who's Wrong? Mfana yabona according to me I think wrong ubani ulo bazombona ama viewers. I think if they watch this movie bazo commenta lapho ngaphansi ukuthi iyo link mofana link ikhona lapho ngaphansi bafethu nizo commenta nina nisho ukuthi hayi mina according to me ngicinga ukuthi hayi wrong ulona mama uyabona mfana. Mara one thing I want to say mfana ngidlulise nje kuma viewers because khona abanye abanokubhideka yabo ukuthi sinama channel awu2 i-channel yama movie guys la si actor khona nani and then we have another channel lena eyama reality show guys so don't the movie king Jozi Bioscope movies uyangithola ndwana lena i-reality show Jozi Bioscope real stories. Hey guys, ke a tshepa gore le sharp ke le jweletse gore ke tlo le tlela le follow up ke le tlele le part 2 hane mokholo a le jwetsa go tseba keng le bone go ngwana mama o bulaiwe mo skangeng and stuff so re tlile mona ke after 2 days re make ile sure mokholo ratla so sentse re metse mokholo fela gore a lokise ntho tsa qetile re tsamaye re nkokoloing a lo reng ka le go bontsha mo skangeng mo ngwana mama a hlokafetseng ke tsebela va sona le ntho sentse batla o ipaka o hlokong bo re leng go bona le mama. Yeah, bengicela nje umama ukuthi kumama mama ngicela ukuthi ube strong. Yeah, ngicela nje ukuthi ube strong. Ngiyazi ukuthi le moment is not a very simple moment. Into enzima and is touching. Bengicela nje ukuthi unyamezele uqine. Ukwenzela ingane yakho lokho ngiyacela umuntu omdala. Yeah. Because of buannete ntho kholo no ke thapelo for mama bona gore a tiye but egolo wena lovers ku thola migulukudu ye. Hayi labo mama ngiyakuthembisa ukuthi sizobathola. Sizomeka sure ukuthi hayi umkhulu yasincedisa ukuthi sesingama so le sharp umkhulu so umkhulu ditulwa ke tsebe di same kunabantu endlini una le batho okay asipakeleke ngale umkhulu Mr Jones usilinde ngale phambili. Yeah, so wa ke tsebe lovers umkhulu utlo pala majwa o tla pala male mama lo a ke tsebe ke tlo umkhulu ayizohamba no mama no Mr Jones thina so okay no problem. Yeah, mkhulu. Okay. Oh, I see. Okay. Hope una dintshala basira go tomatisa. Mfana sizole manje whether kuneja or kunanja so namhlanje songena. Kumkali kena. Ke mang?
Oh, my brother, bo baleya. Why? Ke tlo motshwara bonang lena. O thuswa yini my brother? Makamera charting why? Wa ungasilaleli ke ukuthi size ngani. Ubaleka. Ngithusa amakamera why makamera charting? Ake wa usere mameli wena obaleka. Yeah, why ufunani maphoyisa wani lawo? Wait, mkhulu. Wait, mucho useng. Mucho useng lava satle ngomofati. Yeah, thank you please. Obalia enkanti. Nifunani vele? Why obalia? Nifunani baninga so? Okay. Nifuna yini ngani mfethu? Mkhulu, iri lava sipili rezi. Oh, mucho mulu lekai mami. Ngiyaphila. Oh, kuwena mme wabo o le mongashakathi. Simanga yebo. Umntana. Atumela simanga. Ke mbotse di few. Wa tseba mama ngwana o wa hawa ne? Ska o ntse re kena simanga. O entse ntwe mpe jwang. O entse ntwe terrible motho mo le ke direng le no wa ke re ke batla go jwetsa yona. Ke utlwa moya wa ka utlwa bohloko. Ngwana ha o motho mo le ska re bua so wa bona re tla le mkhulu ka mona stimela. Mkhulu go potle ka mo ska fuela camera o atumela. Mami, go pa atumela. Wa bona mme wa batho o la bohloko jwang motho mo. Re tlile mabapi le ka baka la simanga a tseba go entse ngwana mama. Simanga le mentse ngwana wa mama. Le moyentse eng? Ha ona wena yes. Ngekho mina. Ke 16 ba ukuphi? Ngilala. Mama kopa me hanyane motho mo le re bua ntho e lengte ke yena simanga. Okay. Ubunayo manga 16. Beka kuphi? Ulale naye. Ebekhona umntanami. Ulale naye. Akalalanga la endlini mara ebekhona yena. Hanyane mama ka hlompho. So o ngwana mama le mentseng. O ko kae ngwana mama? Angimazi umntwana kuphi. Ha o motsebi jwa. Ngangekho kwenziwa lento leyo mina. So batla ntse re kelelwa mkhulu ya hlanya gore a tshore hona le sima o dulang mo o nkile ngwana mama. I'm sure yangisukela mhlawumbe umunye simanga. Ha o bua wena o tla o tshepa ke kopa o bua wena motho ka motho wa bomkhulu. Udelela idlozi lami. Ngiyabuza udelela idlozi lami na, udelela idlozi lami futhi abaphansi bangilethelana futhi mina ngidukile ngoba ngila. Udelela idlozi lami. Mjame sina sokupaphathiza ungazodla. Hayi umntanami angeke ayenze lokho angeke. Angeke. Hayi ingane yami le. Ingane yami. Wantsheisa wa itse motho mo le ha o thuso o lwanele ngwana ka di wrong doing sign. Samkelsi. Angimazi samkelisiwe. Wa motseba samkelsi. Oh mara ubani lo mbulele wena. Akekho umuntu angambulala. Akekho umuntu mbulele. Nge-16 akekho. Watseba lava sili Mr Jones. Wabona situation nya no because of never retelelwane ke bo mama. Situation no ntho ke tseba ngabututlo sene ke batla fela le morapedisa nyane fela. Osimkwe kumele khulu. Thandazele nje kanje. Njami usho uyazi ama. Usho. Mr Jones, please take care of this guy. Yeah. Angeke ingane yami. No mama sentane ba mo papatisa nice. Motho molo go ba batla. Umntanami angeke. Ole ile ngwana motho. Angeke hayibo. Jwetsa mama. Mntana molahleke nge-16 mama since anyamalala akazabuyi kwenzeke lokho uyayilwele yakhe ingane yami mina Why ulwana bani udilo sina ngiyalwana ngoba ingane yami ihlalile ejardini lisho kanjani lenyanga mbumbulu inyanga yamanga hayi cha wathwasela kukuphi la wathwasa khona mama wena ke ngithoyeza ngokuthi apha ngwana uso ubani bana baliyeza mirivini umntanami angeke azabulale mutho mola askisi mama uskal la retla make sure Akhulunywa indlozi zami kanjalo, lami indlozi alithethi ma. Inyanga mbumbulu wathwasaphi esomulweni awutsamayile ngwana ha ingane yami beyinobani nini kuphi ngoba ingane yakho ibulale umntana kamama ingane yami ibila ejardini ingane yami cha we mama ingane yami yenzeni umntana mutho mulu kuba ujwetse mama ngwana o ka di 16 sale alahle ngizandla re tla so le mkhulu ka baba ka ngiyangisa sisingane yami uyenzeni mama wena maka utlwa usathi akaphume khiphani yini wenzeni umntanami uthini thank you Yima othesele mama amengangicelile ukuthi ayifuni wena le angithi bewungekhona Ngixolisa mina ngenzeni ngani? emaqala ukuphusamkelisiwe Mama ngiyama sithelwe ngamanzi kanje ngizonibizela amaphoyisa ngizonibizela amaphoyisa uyenzeni usamkelisiwe yakho mari ngizonibizela amaphoyisa ufuna sibuyele ngaphandle Angenzanga lutho kodwa mina ngithi. mama umeyancela ya ngukudisetse nabi 2 pieces mama Ingane yami. ngolisiwe amanyana
Uthini? Wayekhona kuphi? Senza lento lena. Mkhulu bengisacela nje umtshela angithi uyazi kakhulu ukuthi into oyikhulumayo athi bo wayitseba nje. Ukhulumela lo. Yes. Mkhulu udlalile Yes, indima yakho. because of uyayenza lo. Uwaye. Yenze uwangithi. Angiyenzanga lento lena. Yenze ubani? Angiyenzanga lento lena. Okay. Yenzeni mkhulu. elami lenkombe la ekhaya lithi into ingcolele iqalela kulabafana bala ekhaya. Mvaleleni ke. Mama unakusiyeka ingane yakho. First of all ingane yakho ibulala abantwana babantu. So silana sisho ngenxa ukuthi akafuni ukukhuluma iqiniso. Uyabona sithatha abantu abangakanani size ejaretini lakho umuntu omdala. Azelanga ngenxa ukuthi sifuna ukuzodlala lana. Ritletse mona tlo batla ngwana o fela re jwetse nnete. But if wena o sa re fe chance o re lwantsha go jwetsa go sizene ngama camera. O wrong because of how tsamele ngwana hao mama. Ngeke ngivumele into engayazi. Ngekho yiwani man. Yini ngekho yiwani? Ngekho yiwani. Ongekho yiwani Ngekho yiwani ngithi. Uyazi ukuthi Kanjani? Usibonele khona usibone mngani wami. Bawunobani? Benginosibonelo ngafaka usibone mngani wami. Bawunosibonelo. Bengekho Ukuphi yena usibonelo loyo si? Yeah, Iphi phone nje ukufonela Isa khupha le phone la. Unale airtime because of utla bua maka unale airtime. Mama. Mama ya. Yazi lo muntu uthi usemhlizweni. Mothomolo ulwantsha king ubani ngwana watsho umubule. Ngifuna umntana. Hayi ngiyamfuna umntana ngeke. Hayi ngifuna umntana. Ngiyayicela ingane yami. Angani umntana wami yena. Ngangizansi sibona ngikhona la usipho izansi nangu yena. Usiphora lo, usiphora lo Sipho. Yesimanga abantu wenze njani wena? Wenze njani Simanga? Yesimanga. Wenze njani? Uvuna ingane ufaka ingane umoya omubi. Uyabona? Mama wena Simanga. Mama hlala ubule ubuwela ngwana. Yini la masimo? Ekithi bo. Ngithi ngamfonela kwami mntana wami. Enohlazi bomusi. Ngamfonela kwami lo akangathi. Ngoba mofonela. Lithe ngifana mufihla kumonela something. Akungibuze something Simanga. Simanga umenzeni usamkela umntana kamama? Umenzeni. Ngimenzanga lutho umsamo. Manje umkhulu uqamba ingane yami. umkhulu uqamba mama. Mama ngicela ukukhulumela ngenzanga next mama. Umama kukhulumele beka Nama camera nama mic. mami Ngifakela amehla abantu. umkhulu beka kuphola lo. Umkhulu ngophela. Man wena I mean umama beka kuphola lo. Nganginayo. Ba ha o etsa mikirikiri ha o etsa bogwaigwai ba ha mama mkhulu utlwa le kae? Ngangila nge16. Mama ha utlwa le kae? Uthi yes. Yeah, uthi sendlela. Phansi akusekho ku. No, uyam influence mama. Mama, uthatha ba umntwana wa khalme. Wena usamlwela futhi. Ningakhuluma into Awubathi umntwana wa khalme. Ananazi nix. Ayikho into Babana umntwana wa khalme. Unonto mubantathi. Maka wena nimenzeni wena nomngani wakho. Ngene endlini mama. Nimenze njani? Angene endlini. Wena kahle kahle umama ukufundisa umkhuba emibi wena. Mama ngene endlini, mama ngene. Mama ngene endlini. Oh ushap. Mutlolela basi akangene endlini is fine. It's fine akangene endlini. As long as umuntu obulala umuntu ala asinankinga. Akena buthatha. Mothomulu wa akirela basi go mo founetsa ke. Yes. Mama sentsane a tla le o mong shimana ne. Ya ba tlo gona gore ba fihle ba tlo re bontsha bokulu ukuthi ba bona ba yetsang go bona hantlantle ngwana mama ba mo beile kae. Ntjoli ene le mo bulelang le mo raipile show yena. Asasidaki sisi. Nandakiwe manje utshwala buya kuphi egwayini ukuthi nina nigcine senenza umntana omunye umuntu into wrong nimenzeni lo muntu kanti Sayisola ngoba sasingazi uzogcina kanjeni. Bongazi ukuthi ukubulala umuntu bongazi ukuthi igcina kanjani. Sasidakiwe ingqondo ayengekho. Uthe lo muntu indle S3 wayengaveli. Awumela ngabe sefikile la. Usefikile. Nimenzeni vele ngifuna zosho kahle ukuthi hanhlanhle lemenzeni nelimeza. No ngathi uthe yes. Askisi muthomolo sorry mama ni askisi muthomolo re mo emele mugulukuthi wamshimane ha fihla kantanto wetsala yena askisi mkhulu after lana njengoba masizothola makabuya kusebenza njani sizobathatha ne sihambe na Kenye indlela. Mele senabo bazomkhomba la bafike bamshiya khona. ya mukeneng Mr Chance mukeneng osini hello bona limarugo o ikenze o le pantsula le bolayang wena okay ngisibulaile manga. so okay ngwana mama wena le disky ko guys samkelo Bafethu ngize kusimanga nobani nina mala. okay ngwana mama limenze Usamkelisa ngithi. Samngelisa. Awumazi. Angimazi. Ukuphi nge16 ebusuku? Nge16 kati 16 busuno le kae menginosmanga nge16. leli lithuli simanga letsa ngesimanga Ne renwa dipiri. alika tona dipiri la etsa ingalika So usamkelisa umazi ushosho ngalokho. Umntwana la ekhaya ngimazi mina. Silabasi osale lena samutse ba kitse bichome ekae lwena o tlo nida o papatiswa hanyane fela yeah please ke mama askisi ke kopa fela o ba mo rutisa lesson ya mo papa o sile mo papatiseng motho moholo askisi ani motho moholo
I'm so sorry but ba yentsha nnete wa ba bona hore ba mo bolaile vela mkhulu re tlisitse ko plekeng e sharp because of batho ne ba le kaofela and o ka wa thola ba sheba o matlo ya busy njena ntsa panya sa tsebo go etsela eng so motho mo lone kopa go fela no re be patient fela ntse o tlo yetsang re lo bona fela melongwana o ko kae because of ntho ba yentseng hantle ko sa mama mina into engifuna ukuthi masenza la ngifuna senze ubulungiswa ngifuna masisuka la ngifuna ukuthi bahambe bayokhomba la lo mntwana la bamshiye khona uzothi masuka nje la mase siqede yonke into abayithi la bafana bazohamba bazomkhipha lo mntwana la bamshiye khona abamkhiphe vela awuna tikatsela engwe mothomulo wawuthusisa mkhulu sibonge inkosi yami nokuthi nje if angazi ukuthi mkhulu if bongezanga lana ngabe senza njani hope ngilava sintelele sharp ka mo 110 neti how askisi mkhulu 110 neti because of mkhulu this thing mele stop ehle abantu babulala abantu ngenxa ukuthi bazi ukuthi bona nyeke baze batholwe inkosi yami bulayo kabuhlungu kodwa manje ukufa kwakhona ngesihluko esingaka pho unembeza ngazi so wayapha ebantwini askisi man so nami ngizama ngizolana nayo mama kodwa ngokuthini masingabantu asathandana abantu abasanathando abantu sebaphelele wona abantu bayile bafelwa ke lerato ma ungasena nembeza ukuthi ngamanye amagama useyena kumuntu asasumuntu kusho ukuthi ngamanye amagama usoyesilwane la abantu abenze lento ukuthi babona bayizilwane Mthomula skisi ayakho umuntu angabulala umntana omunye umama umntana wesimama nanoma bekumfana I wrong umuntu akabulawo umuntu no bola basebakene nakwetelele kama Lovers Jones li right okay muntengwa 110 net ubani mama sale warit yes nikolisa ini nona lili 2 dikebekwa sedibe bayavuma ukuthi bayenzi lidikebekwa umunye umfowethu besihamba naye yenza khonala neki Ngizomkhupha ngithi naye umfowethu leyo. akekho Sizomthola kusala. uhambile so yung mama re tsamaye ba sele ba nebile na kina mess a re tsamaye so mkhulu kauri na le bona mona ne ene so ska re le mo ra yang mo ake Nabo bazokhomba a re tsamaye sengisho ukuthi siyahamba nabo manje sithi umkhulu azokhona a re tsamaye aw ya ningayenzi yini nisile man Akakhona mawuletho mawubulala umuntu. Usibuze umsangano la. a re tsamaye how ba tshwareng le ka diketang ba tshwareng mkhulu stimela kopa ga tumeleng guys se re fihlile he mona mo skangeng mo babuti ba tlo re bontshang la bona so ha re making sure ho bang sharp because of ki mo se re tsamalo ba babuti ba tshong ngwana ba mo beile ka mo yes mama so mama ha re tsamaye mothomono ha re tsamaye mama kopa la tumeleng a skisi mama kopa re tsamaye imakala mfana ngiloko ngivimba umama ngapha uthi umama ngasondeli phambi kwakhe heish siyenzile le ndabuliwe aniyenza baba Thina sifuna lento thina sikhomba ukubuyela emuva. hayi sinkhomba siyani kuphikana Sihamba siyaphambili sister sihamba. Phela ngisho mangabe yo lava sona le dikoti mo re yang ka yo le so hayi nina ngeke nina niva. esportine singaka Yazi nisitoti ukufa. wait Mantwana oza ngapha yeah Siyangena la mgodini. Ayikho la. Oh nizonke. no lisinya le mic Ngeke phela ngilahlele umuntu la nithi. nimlahlele guys ngathi Khona. kukuphi yabona semgodini siyasaba lana le bayile asikho la ya mama emanyani lana abantu bahlezi balahlela ngeke simgqibelele akusikho la kukuphi nimbekephi Singalahla umuntu kanjani so. simgqibelanga Osibuyele emuva mfethu oresenzeni. yes la bafake nina ne ha so ukuphi umntana ka mama Ngapha. simgqibele nga Kuphi? Ngapha sohlala. akusikho Ilapha yani. ukuphi Ilapha yani. ayibo Lovers tobonto lovers yey Yo umfana ungayibambi. just says kikena ngwana mama lembeleng mama tolba mkhulu Ubani? Jehova mama wow waze wangilahla mama haketluweng Mfana suke kule. okay nanginyanyisa nisile nini
Hayi mntana. Lizolala lili konje. Mkhulu uyeni. Uthi umzali wakho uyambona. Angifuni uqamba manga uye impela futhi lona. No, laba sikhupha fonile amabhonisa because bayonto. Hanhlanhla lili satani. Halili satani limikhulukuthi. Akusisi Akusini ni yini lena yini? Akunina mele bathathe nina balilahlelele. Nandakwa ini nisobulala umntana kaMama so. Mama skisi. Mama, ngicela ungakhulumela umntana wakho Banga yini lento yenzayo? Ungifakela amehlo abantu. Ukhulumela kangaka. Wayisiki. Mama skisi. Guys. Ngitsheri yetsa no. Ufonelwa amabhonisa. Batlonisa stop sesangwana mama. Ngiyaqolisa sandwa sami. Yebo ngasekhoneni. Ngiyaqolisa kakhulu. Ngiyaqolisa mama. Ngicela simuveni kwala siye le. Ngiyasukeni la. Ngiyaqolisa wemama. Nizongitshela kahle ukuthi Nabo basolve lapha. Bathong ongwanyana bathu mara. Haw. Nimikulukuthi man. Jesus. Laba basile lapha. Basile. Bayetsa ntho tse di wrong. Basile. Yazi ngithi bathenza njani? afuna ukuvela ekamereni ngicela ukuthi singashetsha siyicime le camera. Okay. Iriki ba jwetsa go ra itima ka pele. Just that re fite mo lavase. Eish. Ema pele. Ka mo ye. Ba basile ba. Mikulukuthi ba go batseng. Hane ke rata ne le ba shapala ka kick. Mara ke sebenza pa mosebetsi. Okay guys, ntho etsalang no gore maponisa a tla mara ba tlo hla di camereng ha ba etsa mosebetsi wa bona. So ba ya tronkong mara ba emisitse so mikulukuthi. Basile. Hey lili kebekwa man. Why letsa so mara? Lolu ndini. Why letsa so? Inamba yakhe ikhona. Asinayo inamba yakhe asinayo. Nizomkhupha yena. Bona bazomkhipha lapha. Hey limukulukuthi man. Ngeke rata nkabe re bathela ka metsa di ice le we basile. Ngicela ucime le camera mfana ngathi la